na abrabom no ya netie eya no Onyankopon ahyira ye nepa bebre wa wade mu no ye nsaka nepa bebre anase nepa pinu ano efri ye nkunu no ho efri ye nyira no ho wa adwuma mu no nepa pina na ya na adwuma wura nom ye managers ye mpanyimfo ye nya edi free won chen ewa abusua mu no saa pepepe netie ayonkofa mu sada nanso etoda bia ade kakra bi ye no beyamfonso no ni ya papa ni nyina agu ni akwa akogina sanfonso ne so oba bi akwa awade true awade no bema no ama na nyama senia bible ne kan no wose enkwada ye eja pade na yafunumu aba eya aketua Nyankopon ama ne mane bi enya saa so krampo na eja pade ti sa dan ana sensase anase bimpo adwuma yese mrantia ne katacho na kan wose Kwame Despite Amenka Blazer Foster se wotimi to asase anase cast de man yira na ze mrantia ne se memitimi to anase fotimi to yipa mi nku de man yira anase ne girlfriend se on fan trinity a de obenya no ai obi ane ne nsem se de sitie entie bia wokunu anase wo mpena na one ne tie no kola no de wo do nsem no de ma wokunu ama wosika kakra dwetire se faye adwuma waboa mo nyama wunyama so skrampa bia wo boa wunua bi anase bi mpo na ye kase na wo suban boni mu wobedi be ma ne nsem anase obedi wo ba ne nsem no we vice versa ye nka e manko ana me manko a wobedi be ma ne nsem watimi ye jai sa esu ene ban boni na etimi ma animguase ebeto anase bi ebetimi amankofo akeka ho nsem no na so di ama be ma no enkofo oba baako enka honhye anase bia na kono ensori na bia oba bi ni yo yesanse bi kura na yire no enfonso bi kakra bi ono so wontoto niama wo fie nti no ama ebufu aba ebufu ni ba yo bonsama faso aka asem bi egu be ma na so ama ya wotaw yes wotaw enti kode ko hwemu bi na yibi ena be ma na ko yibi oba ni se ojaya wade akọ adentia wa hu be ma ne pa bi ha wa ya ma no wa hu de wa ya ma ne bia ne mfonso ba akoya okoye no afa akata papa ni nyina aso wa blabom no se wode wo fro na se bia o mistake bi ketua bi achi na so se eno na wode be kata eye ne pa na se papa yo nyina so wan hwa be ye boni ayefo enti ye catch oba wafo se wo kunu aho omrenti no wade akwa akofo oba afoforo a mesro enkase no nko enti wo gina so na wagya wade akọ ebia Nyankopon de wo ba wade anim se bla besesa ne pa bi efri mu bla befa suban pa bi efa kobo obra anase bi mpo na bra ne beje ma ekọ eto da bi nsusu a wo behu wo ma wo matimi aboa ye wa abrabom no wanfonso kakra bi obeye no na yetwa wo no mabo enna timi wo akwada nyinse mu bra ne amane hunu wo behu de obefa mu nyina no wo ya ade kakra bi a akwada ne se ena wo beye ne ebo ye nanom ne ye janom beye de ne maame ye ma no nyina ne mofra brem de ne papa ye ma no nyina no nani anso ada ne papa ko ka asema gu ne ho finti no onhwe ne maame biem onhwe ne papa biem ye ka cho se eya show gratitude ya ma papa obi aya ma no endi wutirimu dem ensrin fonso ba akopɛ anase enfonso kakra bia obi aye de atia no sa wan hwe yi a ubeye boni ayefo daachi na boni ayenso ya no wakai da bi yese konfo bone ya watena konfo pa ho anase ya afo ho ama konfo papa ba no eya ye nyina yipamu omei omu papai omu jane ho ye be me bi akwafa no na ahwe nkwada na ene nkwada ne nyini ya wo mu be wale no hu se na wo no mo si wo wonti no wagya be ma na ohwe wo num no eja and I said the one fan ho kola nkora no so mfo mu e papa na nya hwe adan anyo na wo mu boni ayefo eya aka bi yen show gratitude and fan chere ne pa bia obi di ayama e wa abrabo wo yesa wo be kwa echi wo be fa ne pa bebre so e na de akita etimi e de aba wo brent no ye ka cha wo say eto de bia don't let a single frown and also a single mistake divide your whole wealth
mistake akra bi so ye na brabo mu no ema no enkata wo nepa hodo ye wo mu nyina value yourself, know your worth, know your value eba sa wobekọ wanim na amanfonso ne kata so de bu abam dia nipa ye enfonso bata nipa ho enti throw out the mistake you know and I said the flow na wo ye committee ye no na hu se enfonso bata nipa ho nti na enya ba wie what next mepema komanim de me ye mistake no mesa korakora me ho ye na mansa nkwankwa ye no biem apam me ma wakwa aba me je so mu ba pa me do for na apam to saying oh sompa mo akatu ya panti ejina ye don't let a single mistake define your whole world. You are not the dark spot in America, you know. You are the white space that holds everything together, including that small tiny black dot. Nti onye tuntum ketua bi na otue mu no na mo eso ye fitaa no atwa ni nyina ho ahia tuntum na ba bedem no. Ne pa wo mu. E mansanom na aba no yes wo ye sadweam no enkata wo de pa wo. You are a whole human being. And I have said no so say bi a wadi dem a. Yeah. Wo dem die no. E men no edi dem wo ti. Wa dwen no edi dem. Yamishira we ma yanko ye nua ba na tenase no kre enti yanko ne ho na yanko ma no akwa ba ye di adwen de chia ye be hwe so fra pokra mini aba ma nya ane position ni huye na bibi anko ye emfa ema ye ba wanim kakrama me amedofo Son Paul 106.5 FM bro wa sem dwumedie ena wasogo so a wutie no na wo share live on so wo Facebook no YouTube no ye dem live wo ho majua wo UK wa bedru Ghana so tie dwumedie onyankopon hira mu nyina ye mo akwa abanso ye ma mi won fa sompa eni agrokra ma so fire nso se ono so ewo US ono so ehwe mami nyankopon enka ho na onya okese one me brother ya nanu ada no celebrating the birthday rade nkoso a enye ne kese mami mpacho me mo akwa aba na ho na mute say na mi adomboko oho efe o that's it apa wo be describing it say otobrosi osipisita oba papa tuntum say yo na furu nyina atoto ne senso fe e da mayam so yes oh you see yes wow okay beto bia ma wati ka na dia koma ya se nkola wo fie o ko ade me amekwa akoji bia amekwa akoto bia ma na ade ko yes now you sunti na o se apa we say white ni bia oba pa Monica Jima ena wabetena se ye ne no eba betwetwi nkomoe kokro biti ena ofri ebaye na wasi arehosem bi ato no be ma bi de ne se kan dwa na nka owie otupia afa agyan wa wohoro so oba amen na ofri he famidofo mpacho me asanteni mfiri kumase ofenso aha enti ofri ofenso kumase ofenso kumase fenso na ofenso ofri Ottawa na Newtown ofenso kro ni mo ana ofri mi firi baba mfia kasa le bo aman oh eni esa baby afa kwa nkranzan you ai o abroma yakọ chechere o fa ho kwa chechere wala mi firi jo akwa babiem awie ye ne yetiefo ne ahwefo ya bedwafo ye nyina wa hasenom wona wonam wonante se ne se maame nante se boko ledi kamri aseda ba ma mera mo asepa sabanya me ho abotre go fitida na America masam filo ma station ni tim filo ho no ba ya minya station ni ka fra ye komia ya nkyere wa miaba yaba say de nra wunya ye eno ko ma nya ene bia me no bo mpa yes ma yesa minya ne ya wo na yi no eno ade no wa ama no no so kwaye massaging wo 21st clinic enti afa na wo behwe na wa banti no mpa ya ne de koso ana ye wo beba why enti o wa asem ni nyina ne sei medofo ma asem ni nyina ne sei me ni mi kunu na betena kokoro bite ho na me ni betena no fact before me hu no de na we se enye enti enya na ho ba bia wo hu no na ne ye pese ye free no enti uko hu no wo hia no wo hen
STC hefa okay Accra heya okay ho na me hu no fast me hu no kiosk mu no oda o oya trishi shop no oda me ma me class nti so na wotie pa nya ba ma bia me so onya hwe minim de nti a minim se nya me na se me ne nti na se dan yo ti nya hwe me ne betena ti me ne se wa kakra sa in fact me ne me first born o yesu ban bia di kire me nanka ho na wese nka me hwe na me di jawade no bas me so me na me di kan wo ba ko nti me di ba ko ko na me so me pese be jai na before me sa ko fa be ma foforo me sa ko wo bi be ka se bia me na me ni suban tin anya hwe ti me ne tete wa sa kakra ka so nya hwe be ye se be ye a o ti mi nya adwuma electrician onya adwuma obenya adwuma na ska be ba ni nsem no no afrifie obetimi akohye ma omba so be ba no na ni be ba no so be ba no me se me ne nsina bi na o de chow pass na me se nya hwe ankora ni nti nya hwe na me na atena tikakra dan kura wonti me han bi ska ba ni nsem na o ka asem o so wasem de nkwase asem onfa na me wo first born ti me wo first born no kasa emre fie nso no o de me ko menyem me de ko fie ama ka cha papa ma say se me wo a ba me ho ade na o ba nyem de a yenye no ho ade ma papa gitum ti me wo ya na akra ni nya be se 2 months ko no me ho no ma na wa ba se ma hihye ne ma wie onti yenkoi na me se yenkoi he na papa zo si kuma se ho wa nti se o ba ye me ho ade na me wo fa bi wo asisim ho nti fie ho na nka yenkoi no no ba say ma hihye ne ma wie canopy ni we nyina ma ya wie nti sore na yenko na me se na oba obi ho ade obi ama wo be 2 months sa hen busu obi ni bia ni onya bibia e kire se obi bibi in fact salen de na o mu se aye honhom asem enti sabre no se ma me misaw na wakwa asori na me nkwa asori mpo e na ofiti preko pa ofiti preko pa na ko me nana no ho kwaji me nana so han sa ne ma ni bi to jiji ne ma ni nyina wo ho ana o hihye ye ji minerals ne yi nyina hihye fine hihye nkonya akwaji machines ahihye sompa tie to na ma me se na asem ukunu de na ye ana bibi ba ni tirim am se ya me de me bi ana odi agoro obi a wani she canopy aji drinks in odi agoro ala me na ne frɛ se ukunu abaji hyane mu no ase ene na obe ye ho na me se na asem e de sini bi na o yi ana ase dai ti ya kasa na oje hon no anu ehun ni biem canopy ka o ensa oni nyina ya me ma me ka ye ko na eno no me ba ya omunji a omu wie bibi ansa no ma betua ba chan to no akoye se me bisu ani ni nti no se me wie a na nka wetua ka wentua ena okoye ti ya sa me ma me ko no kurum be ma no ofiri be goro ya chimini me ma me ko de ko tu ni ma me anim ne ma me se o onu de ne ba no oya na adwun se obe ne ho ade na ye ya mpene enti no onko ne papa mu fie no onfa asam no koto ne papa mu nim omututu asam papa so sa o man fi me maame ti maame ne twa aka ni nyina ma hu ba ma ni bie ma nti o ma na be se akwa ne ko be se 2 years kura na o bai Sompa FM to bai no de chawpa e ba se o do ye nyina wanu no ho nti no yamfa ne bone nche no na o ye ya na mkwa me se o mene ne ntina bie me maame kura bu fie se mene ne ntina bie mu pa de a ene ne obeyi mi kura fi ni mam ena mso mate maame tobo wa wo baako ena o free offering so no o ba betena ka so a me betena na me nyango ye me bakra ha na me ngo ena wa wo baako be ma no we ono so ne o wai ono so o ka so side ono so me ne o first born anu sensam sa ne mma sam sa na no so okoye ti akra nkwa onhwe no ena akwara ni di sen ansa na wo kohia be ma we onya 2 years ena wo hia be ma we ba chan wo hia no no ena ne tena ya no so wanfa na nkofia ansa til sa wo nyinsen ye na okay na minim no dada na minim no asisim ho dada nti mi hu no mini ne kofia na me ne ma me nyina na wasisim ho okay me de ne kira me na me wo fa no
enti no mu ni offense no mu wa ha se enti mu hu no enti mu hu no ensi eyesa no ena obaye na wasi odo ye nyina no onim de ha na man yesa enti nya hwe yemfa nche na odi chaw pa baye na mso so abe pa chaw de bi onu no ho ebi nsi bi one ho na baye oni na danfo bi na baye na busuani bi anka ho pa chaw da bi ena be akola be 2 years no okokoye ho ade no ena mo se nye sa na ye no wa ama na ye se bia mo bua na sa bra na mo ototo mo ne ma na ye ntoshe na be ma akwaje wankasa wo maame wo maame o so na drinks se wo de ba be ye ho ade wo fie ese ono ho se eho afunti no woje a wo de ba be ye nti ese wa ama ya na ese no anu no try na wo so wanye no owie wa se jakade ama mo ena okọ ya akora no wo be 2 months no wa hu ni biem till 2 years time and 2 years time no ba yeso be pachew do ye ne bi nsi bi na mso ene so wa pachew dia ene enye hwe bi a wasesa ntinya de baby nkura ntim be se mi jaya ye de am sa kofa be ma me sa ko awo abawo ha no ehun hie ntinya hwe o ntimi ne ti fine me ne ti ho no ma edan ko de dan ko ntimi handan timini ti ho ti man waso minko ne maame ho kakra na se before me ba no na batimi aye bibia antino ne maame so obegoro na msuyo mate na me ne koye timi ko tsana maame ho be se almost 4 years na me dem nyim me de wo me second born 4 years me koye no wantimi anya hwe kiesu na odam kura mpo waton obetimi afira kra ba begoro ne nsa pan onfa hwe ma so one obi frame say ukunu ha ma asem no wayo ndi so tena ho dia obetena ho ababere wanya ade a oba befo abanka na ha bi ena misisa ti ono so ya hantan o ya de ne se wonya kape na ne buafu tese ono wa akoma kuku de bia ne de na ye timi bisa no wase o enti sa ne sa no kokora wa kala no ko ena misisa tana jona na me frame maame na misisa ni se na ko Ye do batan yem ni na de chan ma chan wase bo abo ho am de ka wa be fa na bo aba ho no ba be gro no be fa me no de me ba kra so de me ba kra no ma in fact nde ma kra ma sin kwa ma kan chen sa de chan me ko ade chan na ma mba na na me ka chen se me ko se ni se na no ba ne ye ntim zum ye obi a me mpeka senti no asem bi wo ha me mpese bibia na me ka enna ne me tana ka me na mba kra te me ba kra no ye ma jun say honu die na dia me ne betina biem na ye background so ya kwa so bia ma so funa ka che say se be ma no ye na se mijana ada se obo da ma na se ne bibia e basa intino mi won hwe mi ye e ma o ka che ne ma me mu nyina ntimi ba na fe ne ma me mu nyina afre pa che so srem ya de sinu mi fa nche no ensi biem sa na mi so joba besi enya hwe na masaje atum obi na odone pa ho besi obasesa enya hwe obasesa mpa ebo kakra ka obasesa but wakuma mu na odone pa ende na me don odo kata mfonso nyina so ntina wo hu ne mfonso na wo ye ne se sheda ye mfonso kese bia enti mama oba eno be pa cha na mse a enya hwe oso wa ha danti yenko Sumpa FM adan na wa ha na yenko tina mu no me le se minnim o se o is the go side there fe de ye ko anajo be fa me a asise gbe town bush shosuma mi bi a gate kura mpo bi na ano ho na o driver ni don o se ha na ebe na mse no bi also hand down le go side no ha o se o me pa cha nyame di srew mu kotodwe srew na edan na me kwaje ye no me ko ye papa ne si obi ne bai ba betene mu ntino enya ma so ntu de enyu su hanum kakala ansa in fact me ya so na madika odika ni ma na gu ho awie me nhwu a me ye na me suyo enya hwe ene ebe ye ntino ne ete ho a edan ko ntimi ha nti na dan fu bi no ko ye adwuma na wase o edan bi okokoro bi te ho no obi na tim ntino nipa na tu ti base na yenko na kwatene na oba na obeka ye na kwatena ho tiete ho no ma nsin kakra ina jampa ebo na nyame bie kwan ma no me wo de tosofo no na nyame se nka no ko bie contract ka sie de ma no abrochi fo be fo mu nyina do mu dai kins ma no
no beto cement o beto bibia esi so na ska baninsem but ska baninsem a ona o kire se o bema so da fie na me ko ba mani di na ne ahombrase na baka bia ni ho onye na ska no baninsem no na o kire me se me ejimifo ko fa oba me de o pema agro bibire ni nyina akra me fa nya asem me ne ma di agro ba bia me o fere bisa de bi o mka se o yiri de o abotiro ba ko fa oba bi wo say labadi honum side uko yi ska o mobile money ma me no seni ska kase ifra brekire ba na uko yi tu ko yi ska na ga no mu ko fie nko chake en ska na anso ti anso na o sa kwa na ga na di balance ni ma ono o ne wa ye die wa ya ade o nti me wale na me yiri wa brekire me wale na sata no do kwa brekire na minim sana misunsum na ko na baba we se Monica so no one ko azu se ni sunsum na ko ana na bia wa so da ya hu so e da ba kwa brekire ela jama so de ni huska na obeyi ska kase sa no so no ane dia tina so man 100 wa na oba na sa ba ka kire me ona be bo ama ne nyina sa kire no so na ba ka kire me na mzu yo hweye na me de fidie ne yasum wo no ntimi de me ka no woni ma bebre di agorobat me kan ho hwe so benku ade mi hu ntina mani abra me kan ho asam nti hweye na o si we ma de se ya okratwe onye hu se madamfo no se ya no be ye na mzi yo timi manfa anya asam bisu me ne tina ye me mfa ne fun ade me pekranse ba fa be ma fun me fa no fun wa na pe akoma ya de enye nti da ko de me da ho no masa na bibi press me se me ko fa fun no me ya na masanda na ma ade ne force me na me ko bi si da bi we de me fa ti me ko fa fun no na me hu girl no so no de ma kire o de na kire me on phone so me hu girl no me hu no me yemu shime adai me hu girl me yemu shime pra ko pe seconds na me yema kame pia me ko tele ma me see aso bi peja me fi so hwe from birim adai nti ana o de naked picture na da ho na said na afia de na hu no yam hye o sama o yam nyina kan shime pra ko pe me say hu ne kita ge no enya mpa simka me koya na menyane na mka chense me de phone ma fa na phone ahwe so na ge no ma hu no ne mi hu no on hwe ye nya sa bibia be firi ne nsa na ye fidie no musum no nto on hwe ye me kan ya se o me fia bayifo ohunhum no na dia atenka na wonya me nya atenka o mu se ge no onya ya soma no ko fiti sada me da me su da ye bia na ga ne me ko me su da ye bia na ne me ko adam di mu be siwa se o na de me bompa ya na asem di mu siwa ma me kunu na o sada no ataka me fama na dwo no enya asem ketwa tini nya so mitimani ana ma frɛ no maka kyense hweye o sada ne me hwe nse de me hwe sini no adam me hu sada bia so ne ya pastor so nya sada no ma frɛ na ka kyense Richard mahu se eba bia ba woni o yele ntem se wan hwe ne se o yiri jawa na oba na shama o yele na abale ni begu na o yiri jawa so abrabo ensi wiye bi o se me na makọ kan se ma kire sofo because of say me da na me so ni ne me hu no ene sofo ni de ni hia nti hu se o se me na makọ kan se ma kire sofo no so me ko kan hwe nkire no nti onim se na danfo bi one no ko ba pa ndo onim secret nyina o se wo ne na kan se nkire me e so bi an kan hwe nkire me ni ebesi bia nso nyame me da pe na nyame ayi a kire me bisu me oyi me nkata so ne ma frɛ ne ma ka kire nti ya na otumi dwi ho a wase me bayifo anana ensema ya me keka kire no ana obi na keka nsam kire nso obi anka hwe nkire me ne ami mi hu no ya na de bia me bom pa esese nka nyame emani hu ne ami hu e wa ba ya no but me ya nti me frɛ ne ma me na me ka kire nsam ma me ne ami hu oba no hu no maka still na ne wo ya no wo ye ne ma me so ya me kura ma kompa e bo ama na kosi say wa kofo baby na hwe ye na oba no so ama ni bibia be kofo so maka wontie ti minim sa me kasa no na titi o seden yo ti da ko me wa no fa ne niam bi gu polythene bag mu say okwa yi o be goro na msi ju okwa ye no be sinde ti me fra no phone so no me de na minim say den ya o akra ho me fra no phone so ati o wa ko body obi sika bi obi ka so nkoto air condition no so on top 4 or 3 na oto ye no ba ku sika no o de ba ku bia ma nipa no 45 million nipa nso abrechiri
45 million se to 4 o de 4 no kwa se o de bi ato so a nka de to 4 no na hu se wato o to 3 na uja 4 no wanto nti nipa no ba o fra wa se air condition ba ko membe dem ho nti mi nim de ekwaso wo so wa ka chem se wato ade no 4 na me ka che se me de bia ade am ka che de bia so ba ka no kura me sim de wiasim de no kure wo ye adwuma fa no kuma no kure ni wanim so wo di no kure nipa no beboa o na me de ade me chiri ni atoro wo twa atoro na me hu de a na ne wasem ti de bia me tunu fu se me de air condition no so waton for ba ko na aka ni sika no minim de ode koyeye se na ode akọ ha dan ma oba no akosiesie mu e de ma oba no obi air conditioner sika no ai e no oba no ti dan enti wato firifie enti e dan na hu ye enti mi de me wo ho no ma na papa na ode adwuma no ma no ne bra no mabrochiri na oba ne yere ba homachi bi na oba no se mi kunu we na me se o mi kunu se o se ne ho akire nti nkura na oba fie a nkura ne ha na dwenti present oda na dan fo nchen e obaria na me se sa o se sa na me se na so buku na oboa nka no kore Sompa na condition sika na wadi ya hwehwe no ya frɛ na o se e condition no anti bie dan no na ya nko fe condition na me se da we condition bi wo condition bi ni hanti ne ndo pa ma hwe na o be hwe ni ho ene wa se sa dedi kan wadi ni sister sika enu mi ana me frɛ maami na me su ya na mpa akyɛw na maami se se da woni maka senti no nya hwe sika no me de akyɛ no nyina so no oba ne kodi yo man ka hwe mama mi be pressure da o so me ka kyerɛ se me sika nton ade kwa se o e ma sika de 11 cedi nti de on pesa o yere beton ade se o ka sa mi fi no na me anga sa ma fo so na ma pesika na e so sa 11 cedi no ko nya asam na case no mi sika ma save kakra almost 5000 mi so se ne oye na me ko yi na me de ma sa o de eje na me de ma o se ni nyina na no oba na e ko disika no man kan hwe maame na o ye adwuma be mi chi bo float na me so bolo okay nti kakra sa abe de mi na me mfa ho mi matom adwum se me ka on finti no nya de amaka na sembiem ti mi tom adwum kula wo no ho tin kula no ba ko ss wo kuma se kono takra ne ba ye na obekọ no me frɛ no wasu o wan siri kula woni bi tikakra ka na me asusu bi amato na mso nya hwe ma me mfa nko se woni bi dia ma me mfa nko ti me de akra ne ko me ko du circle na seconds no makometi me me hu hwe nya yie de akwa ni sika ma fe mi munumunu ofom wasakre wasa na me fe adede na na eyo minim de aye me makometi timi tina ka mu na meduru barrier no taxi na mtem na mtina papa bi nche na wase sister de na eyo na mse makometi na wase sa na eyo na mse dabi mi fie na nya me sa na wase driver no nka no ho fa me nko ne fie na odi mi twam na odi mi kokokoro bi te ne fie to ye nro ma me sa mani so timi no na wase me papa wu na me se papa wu be 2 years ni no se mi na nya me ase na me papa sama na yi ni ma me nsa nka me du fie pe mi bewu na me se no se wunye obi aboni o enso ba wa nka hwa no se de nya hwe ma mi ko fie ade achi a na me mra na onka de ho nche mi ade achi na me koye no se o no firi bani fo no mu ye nuro ni bi nya me na yi ni ma me sa pa da nka me du fie bewu no bi sa se mi kunu we amzo mi kunu de ye se o se ne ho akire ni ntino oni fie nkora ne ha na adwinto ni fie no sesa mi kunu oboa ni mi mfa mi kunu asem nkora nto nchen na me de se de ohun mi no wa pem asem ntino omu be se omu bubu mi gu fam nti be ya mi mpesi kamera na onye ho aduro ma me o se wa mo na pese omu bugu wa mo ni pakro di mo man kire me okay ne o kan ye no nti ne hu hia ne se me ho beto mi ntino mi mpesi ka o cheke na chese mi number 1000 oso betimi aya acha me so sade we yenye nche nti mi pesi kamera mi kofie mi so mi mpa ansama akakra bi obusuani no afrense se ni se aware mu nsam na de kofie mi nye bida ti bi kodu fie no sister na de ne ya me na sister ba ko no frɛ mi kunu sister bra wiri owu bibi ye no nti bra wase me ba kora mi scam de mama na ko hospital nti me mba ina mse sade ya ne ekoso no mu frɛ me maame mu no kan kyenya sa na mda na wiwu a me ana mawu nkwase wu na mu frɛ me maame ti me maame frɛ be ma no me ofa mu frɛ no wase me ba fie kora mi niska nti me nko
ena omu ye ne sanom sintimi bi sitesi a so wudi aba fa na ba fie na oba fie to ba fie na me da fam me sole kwa se pejame ohun sa me da ho no kura mpo anadwo be se yina na osan so koye wa ba be hwe me honto me da ho na osan ko mane nkonko ho ye ba sisi a wate na to da bia sa meme oko ma sama na ye be sebre ya no ago so wo yire yale na mema na nya omu nyina binom bi nso so wa humo bro papa se na nsa na yire yale ono na so na nsa ko 21st clinic yentie we se mra sisi na ye nto aso Kweku minim sawaye she me krama nane na so ebony show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double does got as a condom. Hajia special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne ye wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local food e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ne local food ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese ayi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 024-63-59921 024-63-59921 and answer 059-479-7215 059-479-7215 for not with them na Hajia amawo enuane pa local ones na esofo a na epai de tre wanum enuane no ahyemu ma ne waye ne kama no na watimi de amawo yenua ba Monica ena yene no etwetwe enkomo no kokro bite ena ofiri ebaaye na awade bone a wokoye mu nsem ene ho nkomo twetwe ena yeguso ayede emamo no enche yebekọ homa no so na nasem no enyansiye Monica Bema no friend is say ya unya no. Paso mi fena mi aba be akobe say mi friend bi. Mi friend, go mi friend atem di die nko anti mi say mi friend bi, mi man kwa no so mi friend bi. De otosu mi eni. The only kind of the facing. Paso 18 years. Na sa wona net na ya di say. Oh, mi is almost 20 years. Ache. Temele ne ba penyin no 18 years. Otu wunche no. Ya wo so current dan on no oba foforo ni team na di sen. 1 year 7 months mi na eko 2 years. Monica, owo oba otwa to no so enfie be sen ni. Ono so di sen last born. 7 years. Wone ne sha ase atwe mpala no hu se no opema. O ma de mi hu no opebi. Opema akola nko o mepew. No baby asatam no na menene na wadi ka kwa bese mi pa mama yense o yese no pa manti mi pe no simi aga se minim afa ye dai de mi de bi am sam minim de san ba ya oso mi de menene tira masimo ye nyina bibia onye biem nti una pesa o ya agema na do ti kotwa ne ma yo ne
Dem asem ne to be charge sa order no ho agimai. Upe umpo kwale no kwane ne ntina. Asemo. 20 years na yi 8 me fan say 20 years na on ne try ne nyina no. Be say last year uja ohwe. Wa fan sa kora nko ho abusua. I am me bana last born. Okay. Before me yakoye me ho dance me last born. Oh, okay. And me man say yakoware be 1 year months and me last born when you 7 years. Ti be 8 years ni na oye wo ho ade. Wa ya ade. Na oye wo ho ade se abusua ba mu ntina asem yi ba ye nyina no. Na abusua fo se ne maame se wo ka ontie oni papa na se wo fa bi mu awo. Ne papa de wawu. Na no of am nso de me nhyada enim wo mu adoma ma ware na se omu obi awo akwantum ti ba ko pe na baaye okay nti mi de ne maame de minim aye ne maame ne nuanom no omu de na minim wo mu na asem be ne maame no minim na ansam ne banyina me ka kire ne maame nso tubo ye mompa ye be ye me ka ase mompa ye enye nania ne be ye saa de bia se nye nania be ye saa na msijo afele maame no kwa me frɛ na onfa sa wa bele obia wase ne maame wonu ko ntimi ntunofo no obia betuno Sompa FM maame no me frɛ na onfa enkwada nan no omo hwɛ mu ne tesen mi ana me hwɛ omo wansi de kora bu hwɛ ne bia mfa ma ko se me makase obefa nkora me se me mfa no ma omo nti se oni bia ma ne pressure okaso obefa nkwada me yare na ebefa me ko kumase no di jankra ne ho ekoye kasa na wele film oba me yare no me ofa mo sane no oso oba fie oniska nti mo ofa sane ne 2000 se o season niska dia o mele fie no me fa me ko hospital wa sane niska ma me na oba ye to ba na be fa me ko hospital no adin still do na joana ase asuja egu me widie na ni na me ho se pane na wo me ti ko hospital no ana juba se tre no sore so wo ko no koye say do no me no me yo say ye dey no sore koye na scanning kai no wo ho ana wo send no me am ho man fam say na juna me da na me fa ba ko fresh money sore bra na me na ma de ntina ye so bi si ade na ye ono enye hospital yare wo da ma de chia obewu ti ada no so ba ye no o ye na dwun say o oni me beda me say enya ade a me ne beda o yare no because wa ko shema e ko be say 2 years minim de yare a okofa na ba so ne beda de mintimi no nda ntima mpene no so Saturday obasan aba na mesijo timi ofa me fam no se enna ma ade anchi kora na sofo no se ade chi a ubewu na ade na ye ona nya kwa tina me baba ya na otoso menu so ada so da ye masema da ye bia ma so na nti de da ye ono ye mpanyin sem to ka sem bia memfa no se me so da ye na obi shejala bia na ade kata ni tinu abegyina me so se me kan che se ade na ye on se wan sole a ubewu na me papa kofa oba ne na ebekum oba ne do akwa aduro so say omunkun no munwale ndo ka me tietan so fio na do empanyin sam asem we so de firi himba to wanum ti man fa anya asem da na dube sa 12 me so tele bia 12 me sole bompa e nti 12 me sole ye no it is akwa ne kikam won won si wasan begira me so biem makasa ma me se me de ma se me yotoro nti wonyini nti me kan hwe biem te wana me sham si dabi se na akra ye de asem fa asem ni serious na me ka kire maami bi wo yentam no se ho mini maami bi wa ha nti yenko ne se yampa ti edu hona na maami ne se maami ukunu we na me so mi kunu se a ne ho akire nti wona danfo bi nti o se ukunu oboa ono oba ne ti se da me ba ne kire oba na oda ye ni mu nyina pepepe na maami ne kire me o se ukunu ne esi nyina ukunu ne mu bi o mbe so mu kunu na o mu wale na me si na me de o mba wale a mu ukunu se ma ye den o se ne ekoso no mimi susum kata ne so ntinse mu yimi firi ho de a mu benya be ma ne mu kwan ntina mu peso mu kume nti onso kire ne ma bebre se me meye menye sika ankoye na me ofa se me mra tanadwuna okoye ahomachena anadwuna na mpake me ne ma ankara no omisi ma ankara no ti ma ankara na me koye na de chiye no na me se me ma me mfra no omisa se me ho tesai ofra na osi kofi na moni ho te say wase o ma nyame adom o esi ade ne na me na nyina so honhon ye ne na nyina atwetwe aduro no wanom esi ade ye wa ya kama pa ne wie na me je fo na me ti ayuko ya ye awaba o fa asi ayuko ya ye ma je so ama no
Money ene asɛm a de ba ye nyina no den na opese ye e de bo de nti na de ba ye mami esi a na nkasa no bebi a mete dan mitim kura ta maso ena me mai su de o esese betro de o je su next week obetro ma registration fee be copy the last year na me de tu nanim besim ne se ne no de 1 cedi mpo be ba e fra na onfa obro nyanim no me hwese ne na ekona na emu ode ntimi ma me besra me na de otoso mienu no miensan me ka se won fa nko o nko na mugu me so me nko ame bre lo na me kwaje di adwuma week bia me twia ha na me twia ha eno aso ne yedi be man so me fra na onfa e o mu anu asane 50 cedis be se bo so me miensan sa eno asane 50 cedis 50 cedis in club 4 the OSS me na me so ne day one or that kwan ko to school no fitu be sin na obewie 1 cedi mpo ma ne bi da bia fe ni teachers esi a obaka bia na me hwa akwara no esi a registration fee mu de bae almost 1000 ni akire PTA ne hwan enti ni nyina no de tofa bomu ne sen mi nyame sen kan kula mo de mi hia mo wa mom nkura na mhwemu ne asem be man se opasho obefom na obefom so minim se ne nkura no o mabra bo be ye o ntimi se me ma ne mfa o mo enti o mu nyina se metimi ahwe o mo ne se ma ye gangara se metimi ahwe o mo dia ena ono tamo no pe ena onya bia ode ba onya bia obi enti ma ne pressure be ono na be ma na e kasa ai be bia mpe bia me fa no nko ye fe na obeba na oni be bia ote de minim be bia ote enti mi mbasa me de ne nsa no koma no ba minim be bia ote mi pese mi hu ba bi owo na me mfa ne nsa na ka wa nkoma no na me hu se mayi mi nsa fra wade no ho na me hu se me nkwa na me bo me bra ko esi me am to me ofa ba ku na o kwa so na bo am kakra na pese o de koma no afa koma ne maame bese me de koma ne maame obi a busuani ni so mu nyina obi a no se okwa obi di machi ada chi maka se on na guma wale to obi am pese obekọ maame na sa bla be wa na wo bo enti obi am pese obekọ wa wale na wo wale o ware anasa o ware me de me simi nwale bi mu aha me say o free wo nche kwa na disen ko 2 years emla mu no 6 months ukunu ne wona o yire ne wona ya automatically mo divorce enti ayi ka wa e wo ho ne ensa na e wo ho na eno akwa da ne bosom da o so ne me ho ta me da sam gotum papa anim ya fra be ma no wase o me na me da mi ja ho na nim se ne hye me fa me se me simi ja de oni problem. Okay. Enti se no o hwehwe ne de ne nsa ene ne ka wa ama no ena den biem ena nkra nhwem nso no o se nkra no nhwe wo mu because no se 50-50 bi kra ba no wajai wase me de ba ko na koma me ma me wa bra me ma nkra no ntino before ni wan si di ko be fi o jese makofa na ba na me se me should me kofa no ma na ni china because o nhwe wo mu o hwe na nka me fa no nko okay ntino me onu nti na o de agina so se no wan si di ko bi nsi fi ho bi ma me fi no me fa no nko me ni ba bi a me ba keta ti me ka chense ma ye mfa me papa nko ante na ho de friend na bi hu na na ka mo fa no nko ayi ya friend sen so mpa nko mo so mum na me se me de so mpa nko mo yi wo hini ni amesa o betene te set tie wase ba bi ampa bi obi ntimi nya no hwe me fa no nko na no obi ani ma so twense achimfo nti ba bi ampa bi me fa no nko am so mat ene ohini ni ho na nyamsa je se to mane no amesa ba bia ho bia ya chiawo ono so ya achimu ni nti se wose achimfo ni manso twede ne na ono ane ni nua ba na omo de akwa yantam so wankasa de ato nyina no de ba de sua ena wanya de afiri mu ya ka se to obi fo betimi ato ne fo ne tichiro ne ma ya no ne mpena twe ne aware mu no ele share me de bi am ka se o ba wasi suna ba fa be ma en ka se o fa be ma pa na wasesa ne da enye be ma won ka no kure onni no kure o ye den onni no kure am le se am na me ma de bi se me pepa na obi a so me ma sisi apa de watum kredu ma famu de me fa ma bra bon san to chacha sa bi wonya mfie sen part of 40 years okay onyini ye ntibi de be ka che minuanum se si ado obi nkanche be ma se me mesesa me bom pa ya man be yie besesa da bi sa na me ye me so nyaminti obesesa nyaminti obesesa sa eso anye ye nti ni kakra me waka ya nyina ye tie so so no munya botre pa no be ma no mu fa
show me kun na we de pa oye bibi pa na sa onya oba wadwe mu do a unhu da obetimi ayade de siwa obefia se na obaye no ntintam hokoro enitina wantimi nsi wono obi ase ukunu na atimi ayese wose na obesi aye obefia odo na obaye no so na ya na wi to tell wente Monica Fabia serious apam Monique Samuel Etoa Wow na mame on say eba pono yesu a aware good ye kra ye chiri ne yesan so tan kra nanso ni nyina mu no wa shia na baby a wokeka kono yese ototo pa wo hia de udifo baby a wokeka kono ne difo no wa hia no na mombai ma ne mpa bo monye de ne saa ma mpa ba se de o weta so ebo mpa ye no e bia prayer line no na achia nti wontena ho a ontene no ontena wa so hia be ma no a o mpa ye se de obo no mfre ba money Sumpa FM. okay o da so do be ma no dabi ba ma ne mpa nkwa de mi ja no mpa e bokra che oh mo bi ma no anti na mo na ti kwa wa no ne mpa ni biem apa so mpa ni biem ene o mpa ye mfre ne se o meje ne nsa o mfa ne nkompa bo ba bi o wo bia no won so hon kronkron jangu no so se ba bi o wo bia o ntumri kamera o mfa ne nsa ma no obeba mate apa me so sawa kan ode maka kuma Bible say wa abrabom no onsa fa to senti de atwatwene o tena mfofo ho a na na no nwoma no se ebeda no kwaye edua enya wo ebe wo wani no so yetu ase ye ntwa so ono na wo fo ade enye na enye enkwada ma menka asem nkyerɛ omu ya hoho wa awadem no kre enti one mistake ya to da bia ya na ya obi a person awade agina but to da bia the truth must be told yeah ba ma bi wo ha wutimi hu se we ne bobla na enye yie Monica ye mfonso e bo kwan mu okay the first wo ha say ensa hwe ya mo se ade ye obi fie ye no ese obi fie obeka senye enso bu onso eye e ka say bia me preach bia polygamy ni ade wo so what asase bisa asase no besinne so da kaswa so da ayi Monique wo mo na twa so apam eto da bia wo bebre kura bia nkomo ya ye di kura no obi ehu babia be ma no wo bebre kura mpa ya na wai wo kura wa ye ba wo ha wa ye ba aya wa ye bo o tu me for we enya wo mo gotom dada na meka ya nananom no one ten say and abrofo sign na ya ba be copy no correct and ya dey boy ye bra be ma bia pro ba senk wo pe ma no na bia o say e ma asem ni nti no o ja na menka nchen so ja ne da but ka de cho be ma mrant ye ne manete to kan sem bi wo se be ma wo twempena to awade na wakọ homabom e wo awade fie ho no tum no correct ye be ma nyansafo ye nka se ntwempena be ma ne mpema nko ma mepew ana bema so no ya bema me na na kodwo tufo ware mienu okay no mo ya miensa kora na yesi oja ba akoma ne ka mienu me na ya mu wo yi your friends ayom so ana ma me mo so wo sere su kumase okay enti no nya yesi wo wale ba akokora so ni kokofo mi wo ayom so side ho what mase enti no ye de mema no de wo ye bibini ne de tiji se yedi o ba konsu no tiji se yedi o ma de o baby akeka koi apam eya na nokure na ya yenka nokure me betena sia wa adwuma na se bia mepo anajo a eto da bia ya no mabiro pa be ma no so ho asori enti bia be dina menda enu na ma kono bia be ma no ho se Kenya ne lubido na mana akosram na ye enti na wo ne wo dani nyina no ayese ma me nya ma me homra na me nsori nko so of appetite o ba bia what ma se okay enti to da bia nka bibini de enka wo de ye bienu oh ana se bia won sabe so a but se wontimi an watena wo de ba ko ho but se be me koye masem na won sa nhwe fie dia apa me nua no me ntufo setena sa wade na se
Say so obi enkwada 9 okwa 2 years 50 cedis and eto de enkwada no kura ko school kura na won canteen drinks ni your friends and biscuits ad be mom na enhye nyina eti maami awade ne de this our take you decision oba ha meka cho say emwa because be mo tibi ko shema 2 years wo ga na ha ya na won timi hwehwe wo ma for ba no kura sin jan kwada no bo ne be no mo de ayo na onye ska no so de hwe oba nso baby o wade be ko ye nim say ye ko ne maame ho a ebenya no ne ene na kasa nkwada ne de wo say but me de me ho say be ma no onte apo na adwim yare de ebia no yare no nso Yesu kura ba wi ase wa ansa bi wetimi ansa tore bia ya na sembi wa bese e be boso but enkwada se wo hwe wo ba ene nyame kura bie kwan ma wo e wa adwuma mu enkwada ne bi ho mu wo nhira also won the third ball and the fourth ball onya contract bi bisa said de enkwada ne bi ho mba mo the blessing na eba enti sa wa anya blessing no baba na ye care said the amount de obeye bia nya obeye say yi asansan no ma na wonam saa hu abra boso sentina ya sompa say de Dr. Blessed Foster mama no yo enu nti no ma Monica emwa ebetimi aboa no ene say be kwa hwe be ma na kira kwan se ba bi owo bia no ye be tre ye be ko dofsufo ho no makwa wo so no ankasa be hwe ne ma se wono ankasa abu ni pande wo so no ankasa be hwe ne ma na hwe wa bra boso ye won say ye bibia ankachi wadwumaden a wo ye ni ntimi se awrade be to nhire nso aguso ama watimi apia nkwada no mu wi anya compulsory say wa wi enti no won kọ a university adwuma suam kwan anase bibi no obenya no akoma wram se be ya wo so abra bondache no obenya bibia ye no de aba be hwe abusuan ye nkwa homa no so 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 na bibia so enkonkan enfa emai wadwenkyerɛ wasɛm wese hu nsusu ye de opesa wo de kan wo suggestion bia obetimi e de aka ho anase futuo bia wo de ma ye nua ba no e de be ma ne nyina mema nso amawo a monhwem ma mo sisi mo nko na ye mo de no nso mo nhwɛ ye mo toto mo pamba kwa akohia mo difo wate na wo daachi yesu bra bi nka se ewu afa ye kɔ wo daachi e na wo behu medafon pacho good afternoon. Hello. Kafra, mon fa ba ko na enye no nko apam ho ma me na ya na mo de apam so hu line no. Hello, good afternoon. Too bad. 0260 196064 and 0260 196065. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho di baby akasa free. Pacho, Pacho yo yentie we. Afternoon. Ha mentie radio no wada roma cho free fidie no ho na yankasa wai. Pacho sompeni. Ane. Pacho ini free suma me oba no waduma fidie no na yetimi edi enkomo ye na bibia nso etimi akoso. Hello. Pacho, good afternoon. Udini baby akasa free. Udini baby afre free. Oh, Techimai. Techima yentie o. The American is a maintain the maybe na se bi be ma de wono oba wo a ba se wakwa loba no wo mpe na no de obi ntimi nso le chenchira ade a wo mpe no na ho wakwa fa de na emom no se wo be chisole eja wo ma ho na wo ntwa woni enhwe wo ma no ima na de ba kum se memen bi wa gen se akra de wonyini ko ba be hwe wapa na bidum no bi school kasa bidum go ba twese kan akra so ma me so esa fa nkom papa ho ene mema nke ho da ade na twam eno ye teke adwene eno twam endo ba stabi momone kura na wudi amakra ne bini okay ta branya hunu se mba pananga no nya obeye enso won tumi kura ntima no se ya woni ha wo se wo be ja na bo ma me so na wo bene na mbasa basa
Yate wase ye nua bema original apoya no din hu hia no techiman and I yetie no. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Pacho di baby akasa free. Pacho ya fami eti ni kasasi malam. Ese wo voice is me de ne pa o. Oh my confused. What's up nim say me voice ni na yo. Ese da ko ya no aba na ya hia wate. Pacho ma yenti o. Oh. Me say na de ankwamo na ya me de pa. Mo bo ejuma nso. Ohini ni. Ohini na wa. Sometimes I na ya mistake o. Ablabo no ya na ye chusuma ya ho. Sometimes me too me no be soon nanti for 10 years. No me yanke ni pa na be wala me. Na so do baby na me na sia kiti ma bla bo no hwe ba ma ni sunu ne ban no. Hu sa me na tina bobla enwa me. Ana me chi me ho. Efri no ho. Ana me de tu nya me ni se ra de wa me na nya ba ma papa wale. Me de no ti wo 2 years. That mean champana. E wa de hu me mo bom man be mo nu nya mo ko wale ye. I did be a media future map imagine. Esi ya be shada ba ho na wa futuo no de amaya wate. Me pacho voice is me sorry I'm from why Sumpa FM. and me voice no photocopy. Hello, last call I am sorry just for God and country so I met to us so oh so sorry. Yansha last call ambra na yankọ yanim sesie ya catch all secure sanitary pad ya no akwahwe bi akira kwana bibia so etimi akoye de ama oba won sebo hu nsem so hajia special local food so eboa ya aduane papa fie de ehwo 0246 359921 and point homeopathy clinic and so Chronoma boy here Kumase and a spin test road wo share signboard on Sabekano. Hello. Oh, so sorry. I'm finding in NCA na Yanko Leicester Company Limited. So 1 year toothbrush the paste no Yanko pebi ento na bibian so entimin koye ewa yense ene eho dwumedia hodo nyina emu obetimi afra 0501 619-588. Mamina akosia ago abuaje ase. Obapa enshra afei apam dada Mr. Jeremiah Simpson womu enyina eboy me bibia so ekoye be masafo kantanka and our social media handles no wode yen efa so Dr. Sixtus or share live and Emmanuel Ade was say good afternoon, I'm watching you live from Germany Bremen yada so hine na message bin so say or enjoy your program no pa ye na the future de buy no so very educative yada se papa pa mo de bi buy nyina so yada mo ase medi do hene yire ma me akua ye boa asiama bronya school fees ene technician ya wo share ya bibia so sound no ekomu ema yen ma yen sorry adwaso production line wo asem opeso na yetwetwe nkomo emfa ho ne ba bia won so akwakode na mo abrabom no beche na yen so yenya binsia 0509 438 463 0509 438 463. Ebusia ya sorry adjaso. The do so no eye for God and country. Professor Abochi Odetuaso.